Kohtunikud on leidnud sobiva paberi, vaadake numbrite järgi. Ja mulle tundub, et me oleme valmis. Esimene tants, aeglane valss. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful these memories seep my veins. Let me be empty. I find some peace tonight in the arms of the angel. Fly from here, from this Ja kui tantsu vajavad tantsimist, teine tants, tango. Ei ole. Hirmutasin neid, jah? Ei ole tango, teine tants on vaid liinivalss. Quel temps s'ayant entre vous, c'est toujours des filles comme ça. Pourtant, cet instant qui se loue, pour nous embrasser là-bas. On avance au fil du temps, au gré de nos envies un jour, ensemble de nos amours, ensemble sans savoir. On est toujours dans la même histoire. Quel est donc ce qui nous sépare, qui par hasard nous réunit? Pourquoi tant d'arrêts d'écart dans cette ronde infinie? On avance au fil du temps. Ja peale seda kiiret valssi tutvustan ka finaliste. Finalist tantsid tantsupaare. Ja finalist tantsid Priit Kuljus, Krista Piho, Vadim Smonjakov, Jelena Kornaja, Hendrik Issel, Vaisi Tambur, Anti Orgla, Triin Lääne ja Rein Hillar Pellis, Hele Tamm. Ja teile viimane tants finaalis Quickstep. Starting in my heart, reaching my fever, it's just bringing me out the door. Suddenly I can see you crystal clear. Go ahead and tell me how I'm little shit, babe. See how you with every piece of me. Don't underestimate the things that I can do. There's a fire starting in my heart, reaching my fever, it's just bringing me out the door.
Aitäh teile, väga tublid! Kindlasti kohtume teiega veel ka Ladina-Ameerika tantsudes. Nüüd aga olete oma standardtantsud tantsinud ja saate juba mõelda siis Ladina-Ameerika tantsudele. Jätkame võistlustega. Järgnevalt asuvad võistlema senior 2 C-klassi vanuserühma võistlus.